Njani Mejavi, ngu-General Law akaSwazi Nation Media. Lana ngihlushwa indzaba yedemocracy leseyigcwele emlomeni yawo wonke umuntu, lomncane nalomdzala. Ingabe wena Mlangeni bongasisita yini usitshele ukuthi ngabe ingibani yona le democracy? I am a democracy. I am a democracy. Kuyevakala Nkosi. Vele kufuneka sale sitshintsha naleli gama lakho sale sithi unguMajor Democracy ngoba kuyabonakala ukuthi vele idemocracy nguwe. Nangake ke Mlangeni usichazele ukuthi yona le democracy masoyidefine ungathi iyini? Idemocracy ngumuntu longafuni ukuthi lomunye ahlupheke. But kunento lengifuna ukuyisho. Ngumuntu longafuni ukuthi labanye bantu bahlupheke. But hayi ukuthi usuke alwa nalomunye umuntu ngokuthi ufuna lokuthite kwalomunye umuntu bese uthena uyidemocracy. Siyabonga Mlangeni.